Narango sa mea lavoto, au turani teilebu, ngoma, au wai tuitiu ngai malake REC. Ando tali tawali mundu warra na radio fijuan nanto bibi. Ya wasere mo tuibuya mai saru lo toka ando tali tangana warra na radio fijuan. Bula narango peni, watu tiga watu lomba ando tali tangana warra na radio fijuan ndo mo bibi. Na radio fijuan nanto mo bibi tinabonga ni BNN. Ni sambulu binaka se koyongo na vakaleleka ni nonde tukutu kwena mbungi ndindai ndondolo bike munine tauki ni bisnisi muni musuka na tina sende na lebi ena be palasiti ka tawdoko e bangataki mai bir na ndo bulibuli ngoke bakai bangataki na mona libliba ia bike munina sianga na muni misini bakatokai na computerized register sianga ni wakati ene tubutubo lebu sianga tiku ni matata beira na tikinongo ni otine kana tikibu toruba kena tu city yang andrebi men na matata tiko be kemni na do boli ni siang ni dondonu bua endo ne to kini sitoa mena laba kana iso ni palasitika ke boka e siang na nona misini boka tokai na cash register wande tako vishvana das na bunilawani tambani kastamba ni boka bongo se lebi oni so manando boli ia kumuna nando business okati boka remittance kina mata ni tu. E taka na matambosi ni Fiji Broadcasting Corporation kina matani tu ena kiana sana tabudhi na steseni na AM ena madha o mayongo. Wakaritaka ubo renge mani marama na ilulu ni matani tu ni sana rauni rungodhi na steseni ruongo na Radio Fiji 1 kina Gold FM na bebo nwa kedhibiti oka kina na yatulau. Tukuno ria set kayum na bunilewani matambosi ni FBC ni bebo kena sasanga yangongo na mata ni tu o chabani ka kauko sarna steseni ngo ena kena bandeo tagini tukutuku ni bagato batani kina FM ena toboda tiko na nonde lilu ni mata ni tu na benkarabi bongo ena bagarombuka mayongo ena ndi toka nga ena tolu sanga bunatani na mbimbi ni lori rawa ni ratakoso ena ikaukawa etamabua iwai bagamama sutiko RM goes na ibake lislesi ni matambosi ni ngoni sala ena nanda banua ni ndondonu mera muria na laongo na itauke ni lori lelevu ena kena muri na ikawakawa mabuai wai kina gito e bakatatao sartiko baka levu kina nanda to baka rau na timini suba na kunru e baka ritaki membaleta na nanda tunganga ena madhao saoti ia ena kena mai mau na bitalono ena noa wambautu na matambosi ni ragabi unioni ena nanda banua ni ndondonu mesa tomani na babagarau ni timi ni suba ena singa ni mataka rato baedor na timi ni korturanga ona na beisau ena kena barutaki na malambole ni mataka waretako John Stewart na kapiten ni timi ni sang ni raurau na sotongo rona sota na timi rua ena lima na kaloko ena kabi ni mataka ena rara na ratu takambau mai na usori Maitha wekiri na vakaleleka ni nonde tukutuku na kena ikuri rau ni onasema na steseni na Radio Fiji 1 kena mbula FM ni wakadhingi vinaka. Koromur lebu do aleke na steseni na mbula FM do aleke alanga na yawo na isala bilao mbula FM namba 2 na serre Dagang ko pinesiwa po ang ano yung bukatili kung total takawali na warong ng Bula FM. Goy singatoka. Bula FM namba 2 sir. Bula FM namba 2 sir.